فراکسیونên Goran û Yekitî li Parlemana Kurdistanê reşnivîsa dawî hevalbendiya xwe berhev kirin û niha tenê ev maye ku reşnivîs ji warê yasayî bihête dareştin. û paşanê jî serkirdayetiyên hevbeşa Goran û Yekitî bo ragihandina vê hevalbendiyê kom bibin. Li gor wê reşnivîsê, fraksiyonên her du aliyan li Parlemana Kurdistanê bi xaser dimînin û bi cihê hevgirtinê hevalbendiyek çê dikin û navekê bo da destnîşan dikin û ji aliyê desteyek hevpar da tête serpereştîkirin û endamên her du fraksiyonan li ser her mijareke cuda girêdayî bi vê lehevhatinê dibin û pêk we kar dikin. هەردوو لیژنەی فراکسیۆنەکەی گۆڕان و یەکێتی هەر یەکە و ڕەشنووسێکی بۆ پەیڕەوەکە بۆ کارنامەکە ئامادەکرد بوو. لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆماندا هەردوو ڕەشنووسەکەمان یەخست ئەوەی ماوەتەوە داڕشتنەوەی کۆتایی سیاغەی نهایی ئێتلافەکەیە وەکو پەیڕەوی کار بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لێ بدرێ و لە نەتیجەدا ڕابگەیەندرێ. Biragehandina hevalbendiya Goran û Yekitî li Parlemana Kurdistanê ev dibin mezinterîn kutle û ji warê kursî jî dibin fraksiyona yekim li Parlemana Kurdistanê. Li gor zanyariyan ji bilî hevaldan bo karakirina Parlemanê her di vê reşnivîsê de amaje bi wê hatiye kirin digel destbikarbûna Parlemana Kurdistanê her du alî bi hevbeşî berheviyan ji bo proje yasayeke taybet bi referandum û xaseriyê dikin û her wisa kar ji bo rakêşana fraksiyonên dî bo nav vê kotleyê dikin. ئێمە لە ڕابردوو جیاوازتر بە نەفەسێک کە کاری بەیەکەوەی بێ و کارێک بێ کە هەمومان لە ناو پەرلەمانی کوردستان بە گیانێکی هاوبەش کۆ بکاتەوە لەگەڵ فراکسیۆنەکانی تر ومێد دەکەین بتوانین کاری باشتر بۆ خزمەتی گشتی بەرژەوەندی گشتی خەڵکی کوردستان ئەنجام بدەین و ومێدەواریشین هەردوو فراکسیۆنەکە لە ئایندەیەکی نزیکدا بتوانین لەگەڵ فراکسیۆنەکانی تر لەسەر مەسەلەی کاراکردنەوەی پەرلەمان بکەوینە گفتوگۆ. Hevalbendiyên navbeyna fraksiyonên Yekitî û Goran li Parlemana Kurdistan, Parlemana Iraq civata parêzgehan wek cîbicîkirina rûpela yekê a maddeya 15 ji lehevhatina siyasî navbera Goran û Yekitî tête naskirin û li gor pêzanînan biryara heftiya têt paş civîn digel serkirdayetiya hevbeş da xal û maddeyên peyrova naxweya vê hevalbendiyê bêne eşkerekirin.